Ó tháinig Sleacht Néill an caint dem líana hin ha cúig Craobh AIB Uladh Buaicphointí. An aireocht le chuir leis le 10 hart ó féin aige hart Sleacht Néill, nó aireocht le Naomh Eoin béal ferste, Craobh Aontrama agus Uladh buachan sa bliain céine faoi mar ionidir siar in 1973. Mícheál Tristan ha man tráthrochta. Buaicphointí better go desh. Ag Shane McGuigan Tarringer and Sitter Toga Jera. Shea Cassidy Farrell le tahi agus score Mirror to Gonzonic Cassidy. Eamon Cassidy leis an Iarach Shaw agus an Turricane ag Sleacht Néill. Sin níos fearr Oisin McManus. Boss ag Brendan Rodgers. Tahin nam líonta ard le the Sleacht Néill agus score inspiráid an ag Rodgers. Desh ag an cosan cór Cathal O'Mean on Chuck chun Tosig ó Buda ard score an son. Scoring Castal Godóide ó chum an Naomh Eoin. Better go slí ag an tríd ag Sean Wilson agus Tágadain. Loose únta an son ag Brendan Rodgers agus an Craobh céin an son aige. Chrissy McCaig an Farlar Parka sin gá ceanna sa chéile a siú agus Sleacht Néill ar móthar ríist Naomh Eoin sin go deire ach sinna é den tarna bliana sa chéile mar a Cluiche Ceannais Iomáint ag Sleacht Néill ó Bire.